Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Taufik Raja Wali. Oke bro, kali ini kita menggunakan speedboat yang kecil dengan kapasitas 22 orang dengan mesin 250 PK. Oke bro, alhamdulillah hari ini penumpang kita full lagi. Oke bro, speedboat ini dengan rute tujuan Teluk Batang Rasau, Rasau Teluk Batang, dan jam keberangkatannya setiap jam 3 sore dan akan sampai ke Rasau setiap jam 6 sore. Begitu juga sebaliknya sampai ke Teluk Batang jam 6 sore juga. Oke bro, simak selalu video ini, semoga bermanfaat. Oke bro, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright.